Iyan jakendung saingan gue naki mobil jangan dahina bebas kantor gelang ngajak majie tempat teduh kanai ukuridu ketemu suku Adina tutu satedu dirang kena kutura we asa zapeagi anggong kuangkan Adina beranak abdu belaskan kata sirah terus terang nande biri bahan kata nu Aden dulang turang labu terlarang cara duwe nande biri syate kulang ulamin sempat karodu balas dendam terjadi pagi syate dulang. Terima kasih untuk Abangda Putra Surwati. Terima kasih.